دما خوش ببینرین هجا ایرو 5 جیلون 2024 روزان روزا پیشمی بویر و گشتن هری سریو هری باکش همین لسراسا هرمی و همچنین لسراسا جهانی رودانه مجوره پیشکش بکن لی وگه هر تم دست بیکی چند سر نوچین ما پشتی خلکان ایروژی بالفرک بیمروفا ارتشا دولتا ترکیه وسایتک لچوارته یا باشوری کردستانی کر آرمانچ 1003 ولاتی شهید بون. کسی بانک العراق کرو گوت لهفکرنا به انقره را تیواتیا لهفکرنا به داعش را. مجلس الاشکریا من بجر راگاند کو 3 درون دولتا ترک هاتنه خستن. لچاردورین سوریه 23 لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجاب سرنوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتنا خوا یا ساعت هفتان جوره پیشکش بکن نوچامه یکم باشوری کردستانیه جاری کردن ایدیشین داگیرکریا دولت ترک یا لسر خاکا باشوری کردستانی هیا به بالفرک بیمروف ارتشا ترک لباشورکا چاورتا یا نافتچا شارباشار یا سلیمانیه وسایتک بمباردمان کرد ایدیش ده 1003 ولاتی شهید بون. ایریش ده دانی نیورو ده لگونده هرمالیه باجورکا چاورتا پیک هات. تکیلداری ایریشه قومقام چاورتا عثمان انور آگاهی دا آژانس روشنویسی و گوت ایریش بریا بالفرک بیمروف آ دولتا ترکیه پیک هاتیه. دیریشه ده وسایتک جوریا پیکاپ هاتیه آرمانچرن و 3 ولاتی شهید بونه. هات زنین ده انجام ایریشه ده آجوکار وسایتی برهان سعید ایجگونده چمکه و باف و کرک شهید بونه. پشتی ایریشه ولاتیان جنازه وان کسان را کرن طبع عدلیا سلیمانیه. دناوا 24 ساعتان ده اف بو ایریشا دویمین که دولتا ترک لسر ولاتیان باشوری کردستانی پیکانی. ده انجام ایریشا 2 یال خلیکان او ایرو یال چاورتا ده 6 کس شهید بون. بری بینرین هجا اف ایریشا ایرو بوله دوجیم همان ایریش لسر خاکا باشوری کردستانی بیک هاتبو ل ایریشا کو لنیزی سنورا دوکان یا سلیمانیا باشوری کردستانی بیک خاطی ده جاره کدن 3 ولاتی ین باشوری کردستانی شهید ببون ایروژی مراسم اوغرکرنا وان شهیدان هبو خلکین هرمیم به آوه که گرسی لگورستانا حجی آوه یا جوواری وان هر 3 کسان بون کم بون او شهیدین خواه اوغر کرن جدسپیکا سالی و حتی روژا ایرو اف بو 23 کس ولاتین باشوری کردستانی ده انجام ایریشن داگیرکریا دولت ترکیه ین با آوه که جور به جور لسر خاکا باشوری کردستانی پیک آنینده شهید بونه. لکلک اویجی دنگ فریاد و قیرین دایک و هفجین شهیدان. اف انجام ایش و راستیا داگرکریا دولت ترکا بسری گلی کرد دینه. دول سینور باجارو که دوکان ای سلیمانی ده انجام ایریشه که بالافرین بیمروف آ دولت ترکا کر کرده مظافر حسین و هر دو کرین خواه محمد و موبین شهید بود. جبو سپارتنا شهیدان خلک هرمی لگورستانا ماکوک یا لباجارو که حجا و یا اداره یا راپرین کن بون. لسر ناوی خزمین شهیدان داخویانیک هات داین و ایریش بتوندی هات شرمزار کرن. ویرای اوی بتوندی ام تاوان نامروفیانا شرمزار دکین که دزدریجی کردن بو سر خاک و نشتیمان و کشتنی خلکی سیویل هیچ باساوێکی بۆ نییە و پێچەوانی هەموو قیمێکی ئەخلاقی و ئینسانیە. Di daxuyaniyê de hate gotin bêdengiya li hemberî van êrîşan ji dervê hevkariyê nayê tiwateyê. هەر وەک بێدەنگیکردن لە ئاسی ئەو تاوانە جگە لە هاوبەشیکردنی ئەو تاوانە هیچی دیکە نییە. تکایە لەمە دووە هەڵوێز وەرگرن و مەهێڵن چیتر دەستی غەدر هەر ڕۆژەی ئازاری مەرگی ئازیزانمان پێ بچێژێت. داخویانی به بانگاوازی حکومت دوی خواه برپرسی پاراستنا ولاتیان ببینه بداوی بو. لێرەوە داوا لەلایەنە پەیوەندیارەکانی حکومەتی هەرێم دەکەین کە بەرپرسیارانە خۆیان بە خاوەنی هاوڵاتیان بزانێت و
چیتر دایکانێکی تر جەرگ سوتاو نەبن. نه حکومت باشور جا عراقی خود دبر خوینا همولاتیان ده برپرسیار نابینه تفجیر آزادی و تفجیر گوران به وی پیامه برتک نشانی ایریشن دولتا ترکیه ین لدجی سیویلان دان آلیان بانک لگل کرد و همو آلین خودی وجدان کرن که لبرانبری وان کمکوژین دولتا ترکیه بیدن نمینن. لهمبری ایریشن دولتا ترک یلدجی سیویل و ولاتین لباشور کردستانی دنگ بلنده به. تفجیر آزادی جواکا کردستانی و تفجیر گوران به داخویانی جدا لدیش ایریشن قرقرینین ترکیه بانکر. دول سینور دو کانی سلیمانی باو و دو کرنوی ایروژی سی ولاتین دن دیریشن دولتا ترکا داگر کرده شهید بود. دوی چارچوبه ده تفجیر آزادی دیار کرد و آرمانچکرین سیویلان هویتیا اردوان نشان داده. تفجیر آزادی آنی زمان نه حکومت باشور نه جیا عراقی خودی برخوینا ولاتیان ده برپرسیار نابینن و گود. گرنه و سانبا ماجوی هویتی و بنپیکرنی اشکراتر چت اشتکدن هیه. تفجیر آزادی دست نشان کرد که به دنگی و به هلوستی روش خرابتر دکه و داوی افبان کرد. دوی کردک خودی وجدان لبرانبری وان کمکوژین دولتا ترک به دنگ نمینه. تفجیر گورانجی خمگینی خواه جو ایریش لدجی ولاتیان آنی زمان و ایریش بتوندی شرمزار کرد. تفجیر داخویا کرن کو افکار ساد و همو دجمناتیا کل کردستانی و گلیمه بندستی کرن انجام نبونه یک بونه نافخویا گلی کرده. لسر و بنگهی تفجیر گوران داخواز جو همو آلین کردستانی کرد کو دزودترین دم ده یک ریزی و یکیتیان نافخوی آوا بکن کو ببه بنگه آشتی و آرامیا کردستانی. في هذا المنطقة مثل ما كان قبل 2004. لالی دن امیندار بری وزارت پشمرگه جباریاور جی تکدار مجاری آخوی. جباریاور دیار کرکو لسر اصل عراقی بدنگی که مزن لبرنبری ایریشن ارتشا ترکیه و ویریجی بنپیکرنا مافی مروایه. قلنا لنجد سوية ويبدأ یاور دازانی کو عراق دکاره لگور یاسای ناو دولتی لدیجی بنپیکرنین دولتا ترک لدادگه که ناو دولتی گلی تومار بکه و بخوازه آسیمان وی لپیش بالافرین ترکیه بگرتن. منیرین هجاد پازدی طباقی ده دنابرا دولتا ترکیه و عراقی ده پیمان که هاتبو امضا کرن اف پیمان دوالی پاراستن لشکری و هر وها سیاسی ده بوم هر دوی چارچوبه ده هما بشش خواه پشتی پیمان جی ده روزانه دولتا ترکیه کمکوژین بوی آوین کنو چنوی منهب و بینرین هجارا پارا کر لهمبری خلق باشوری کردستان پیکتینه هر تکیلداری ویه که کمیته تکلین در و یا کجا کجیم بانک لحکومت عراق کر لوی هلوستا خوام باجده وگرش برکم لهفکرنا به انقره راست واته اکو لهفکرنا به چته داعش رم کجا کد داخونی خواه برفره یا تکیلداری مشاری دایده جاره کدن باله دکشنه لسر تیکوشنه هفپار یا جالیه گریلین آزادی کردستانی و جالیه خلق کرد و عراقیا لهمبریم چته داعش و دبیجن ها افتتین داعش پشتی پیمان کدنابرا انقره و بغداد با آوه که فرمی ایدیتین جاره کدن لوان هرمین خاک باشوری کردستان تینه بجه کرن جبرویه که کجه که تکیلداری ویه که جیم پیاما هشاریه ده. کمیته تکیلین در و یا کجه که درباره پیمان نابرا انقره و بغداد داخویانی اقدام کجه که دیار کرد ناوا دو هفته آنده ده ایریشن تروری و داگرکریین دولتا ترک ده حک شهید بون و گود پیمانا ناوبرا انقره و بغدای جبلی داگرکری و تروری و تشتکی بخورنینه. به وی وسیله اموان ایریشن تروری شرمزار دکن. اف شهادت همان پشتی مهرکرنا متنا لحفکرن یا ناوبرا ترکی عراقی یا پازده طباقی پیکاتن. کجه که آن زمان کو گوت پیشکتنا آبوری اولکاری آرامی و پرورده رکتوری کندن جبری نخماندنا و تروری و کمکوژی نای تواته و هادومان. چتین جبر داعش شمانه و چتین جهادیستین رادیکال دبن سیوان ارتشا ترکیه ده لبهدینان هاتنه بجه کرن به حسانی تفدگرن. لی مدیا شری تایبتا AKP پدکی هول ده وی راسی بنخمینن.
کجێکی دەستنیشان کرد و ئارتێشا ترک و نەوێرە لە هەمبەری گێریلا شەر بکە van çeteyan ji bo armanca xwe bikartîne û hapêdeçûn. Ev çeteyên ku di encama têkoşîna gerîla û artêşa Iraqê û bi dayîna berdelên giran ji Kurdistan û Iraqê hatin paqijkirin, niha weke encamekî vê li hevkirina di navbera Iraq û Tirkiyeyê de bi rengekî fermî li başûrê Kurdistan û Iraqê têne vegerandin. Kêcekê diyar kir ku di sala 2014 de çawa ku Tirkiye berê çeteyên Daişê ji Şamê da Kobanê, ji Bexdayê da Musul, Şengal, Kerkuk û Hewlêrê, niha jî heman çete ji Idlibê aniye Amediyê, Zaxo û Duhokê û got Çeteyên Daişê biriya PDK û Tirkiye li başûrê Kurdistanê li deverên stratejîk hatine bicîkirin. Ev yek gefeke qirkirinê û guhertina demografîk a li ser gelên Iraqê û başûrê. Gerîla çawa ku li dijî terora Daişê şer kirin, niha jî li dijî êrişên dagirkerî yên Tirkiyeyê bi rengekî dîrokî li ber xwe didin. Kêcekê bank li gelên Iraq û başûrê Kurdistanê kir ku xwedî li têkoşîna gerîla derkevin û tevlî bibin û got Em bang li hikûmeta Iraqê dikin ku ji vê şaştiyê vegere ji ber ku li hevkirina li gel Erdogan tê wateya li hevkirina li gel Daişê ye. Endama fermandariya biryargehan navendî ya Yejya Astarê şerda mazlûm kabar destnîşan kir ku pedeke bi dilxwazî koletiyê dike û got pedeke ji xwe di nava van êrişên ên dagirkeriyê de bû dixwaze hîn bêtir tevlî êrişên dagirkeriyê bibe niha çi dikin ji roj ava ji Sûriyeyê çeteyan tîne û tîne li Kurdistanê başûrê Kurdistanê bi cih dike lêwê wê tu carî bi ser nekeve ji ber ku berxwedaneke destanî li hemberî wê tê nîşandan. Gerilla'nın bulunduğu alanlarda halkla gerilla iç içe yaşıyordu. Bu konuda Endama fermandariya biryargeha navendî ya Yejya Astarê şerda mazlûm gabar tevlî bernameya taybet a televizyona medya haberê bû û şerê gerîla yê li dijî dagirkeriyê nirxand. senin yönelimleriyle zorla halk göçertiliyor. Yani bunun karşısında daha böyle tepkiler daha güçlü olmalı. Özellikle de Güney halkımız yani. Şerda mazlûm gabar kiryarên dewleta Tirka dagirker ên li başûrê Kurdistanê şiband kiryarên salên 1990 yên li Bakurê Kurdistanê û got mîna gundên li Bakurê Kurdistanê vala kirin di sala 2024 de jî piştî 30 salan li başûrê Kurdistanê hewl dide gundan vala bike. Şerê berê dihate kirin li dijî mitingeriyê bû. Lêbelê em niha vê rewşê wekî mitingerî, dagirkerî û îhlaqê pênase dikin. Şerekê qirkirinê tê meşandin. Fermandar şerda gabar diyar kir ku PDK bi dilxwazî koletiyê dike û wiha anî ziman. PDK ji xwe bi dilxwazî koletiyê dike. PDK ji xwe di nava van êrişên dagirkeriyê de bû. Dixwaze hîn bêhtir tevlî êrişên dagirkeriyê bike. Rewşekî welê ku mîna pehlîwanê têkçûyî ji pêşbirkê tê nabe. Niha çi dikin? Ji rûja va ji Sûriyê çete anîn Kurdistanê. Lê wê tu carî bi ser nekevin ji ber ku berxwedanekê destanî tê meşandin. Dekapitasyon denilen bir yöntem var. Şerda gabar diyar kir ku PDK Kurdistanê difroşe û wiha got PDK berê jî xeta xiyanet û nûkeriyê temsîl kiribû. Niha jî roj bi roj kûr dike û li qadê mînakên şênber ên vê yekê hene. Hêzekê Kurdistanî Kurdistanê nafroşe, ev Kurdistanê difroşin. Böyle işte kendilerine göre Fermandar şerda gabar destnîşan kir ku PDK dixwaze Iraqê jî tevlî vî şerî bike û wiha anî ziman. Eger Iraq tevlî van êrişan bibe wê xiyaneta PDK rewa bibe yan jî xiyaneta PDK wê li pêşberî tevlîbûna Iraqê ya li nava peymana neyê dîtin. Lewma hewl dide Iraqê bikêşîne nava êrişan. Iraq cihekî weleyê ku dergûşa mirovahiyê ye. Lêbelê bi polîtîkayên ku niha tê meşandin hewl didin Iraqê bikin goristana mirovahiyê. Şerda mazlûm gabar li ser lehekina Baxda û Hewlêrê jî nirxand û wiha bi dawî kir. Aliyên metirsîdar ên vê lihevkirinê hene. Divê herkes haya xwe ji ciddiyeta vê metirsiyê hebe. Bi taybetî hêzên civakî yên li nava Îraqê hay ji vê hebe û nerazîbûnekê bilind nîşan bidin. Divê vê lihevkirinê qebûl nekin û li ber xwe bidin.
هر دو وقتا که دولتا ترکیه قرکر لباشوری کردستان و لحرمین پاراسنین مد ایریشین بوی آبای بچتین خوین داعشی الوان درانجی بجه کرد ده پیکانین هر لحرم باکور و روشتات سوریه جی همان اف ایریشین داگر کریا دولتا ترکیه هنه بطایبت نوام وان روشن داویه و ایروژیم لکانتونا من بجه جاره کردن ایریشین دجوار همین چتین دولتا ترکیه و همجیم ین ارتشا ترکیه قرکر هبون مجلسا لشکری یا من بجه جراغ هاند کم ده انجام برسفداینا هیزن وان ده جی 3 درونین دولتا ترکیه داگر کرد هاتن خستم. ناوەندە ڕاگەاندنەیە مەجلیسا لەشکریە ملوجێ بداخوایانیەکێ ڕاگەاند کو شەروانین وان سێ درۆنên ئارتێشا دەوڵەتا ترکا داگرکەر خستنە. ناوەندێ گوت شەروانên me serê sibê sê dronên artêşa Tirk axirker li gundê Ceradê Bakurê kantona min bicê xistine. Piştî wê balafireka bê mirov heman gund bombabaran kir. Li gorî daxuyaniya meclisa leşkeriya min bicê di encama bombabaranê de Mehmûd Husên el Xelif 40 salî birîndar bû. Navendê anî ziman ku artêşa Tirk û çeteyên wê hem wextî bombabaranê jî mûşekekê gund topbaran kir û got. Saet derdora çarûn çeteyên artêşa Tirk a dagirker ketin noktaya hêzên hikûmeta Şamê ya gundê Dendeniyê yê Bakurê Rojavayê min bicê. Di encamê de sê leşkerên hêzên hikûmeta Şamê hatin kuştin û yek din jî birîndar bû. Di heman demê de artêşa Tirk a dagirker gundê Ceradê bi hevde guleyên hawan û obîsan topbaran kir. Bilerê hêjet van kêliyan de destiya giştiya tenduristiyê ya hêzên asayişê li bajarê Hesekê nexweşxaneya Şehîd Tekîn vedike niha di van kêliyan de dê nexweşxane merasîma vekirina wê dest pê kiriye ji rêveberiya xweser bigire heta sazî û rêxistinên herêmê jî gelek kes di vekirînê de amade bûn ji bo agahiyên hîn berfirehtiriyên têkildarî her nexweşxaneyê jî hema yekser emberê xwe bidin wir û hevala me hebûn Omer bi me re amade ye. Hebûn dembaş, hebûn nexweşxaneyekî vekirin, nexweşxane ser navê Şehîd Tekîn e. Ev nexweşxane meznahiya wî ya çiqasem jaliyekê ve hatiye vekirin, her wiha di vekirinê dekî amade bûn, em agahiyan ji te werbigirin. باش سردار جبوتو همو تماشاوان روناهی تیوی راستی جی هرچندی کوکیته جی د نواخاف نخود گوت یعنی لباجار حسک ایرو تاخا غویران نخوشخانه یا شهید تکین گوی و هروها کلینیکا شهید قهرمان جی تبکرن همان زمین یعنی لباجار حسک اف هر دو نخوشخانه هن نخوشخانه شهید تکین هم جی کلینیکا شهید قهرمان جالیه دسته یا گشتی یا تندرستیه یعنی هزن آسایش و کروجلات سوریه و هاتیه بکر به مراسم که البته جالیه صدان کسی و نونرین سازین ریوبریا خسر ین لسراست هرمی لودره کو آمده بون بریا مراسم که هاته وکرن دست بکشی گلک خافتن هاتن کرن هم لسرناوی ریوبریا خسر هم جی لسرناوی کنگراستار هر وکی لسرناوی ریوبریا گشتیا هزین آسایشه خافتن هاتن کرن دنوا پیامان دجیا خافتنان دجی تقضی بوی که هاته کرن کو ریا شهیدان وی هر بردام بکه دماکو دبیجن امی خطا شهیدان بردام بکن اف یک پیک آنین یان جی وکرنا نخوشخانه یان بیکی به آوائی کی زلالی پیک تینه جبرکو ویگوتن یان جی تقضیه و آخافتن و سوزا به شهیدان را تی پیک آنین وکی ما گوتو لنها قالك الفيدري آمدن قالك خافتن هاتن كرنجش خو الفيدري اللي قال من الريفبريا قشتيا تندرستيا هزنا صاي شبكه رشلات سوريا اللي قال من آمديه بريفان محمد بريز بريفان ام دخوازن يعني لسر نخوشخانه شهيد ساكن جرينجيا خو و بشن و چند به کورتاسیج تماشاوانین مرراي دسبكين بخير هاتنا ودكن بخير هاتنا قشتي ميفانا دكن
أنا جبو أمبيجن ملي مني عيادات الشهيد قهرمان ومشفامة دسبيك جبو عيادات مني الشهيد قهرمان شخوا بشمة بقشتي أمبيجن وك قلبية اختصاصي قلبية وك اختصاصي غدد يعني أمبيجن اختصاصاتي ما بشكل كامل تدهنه وكي يجي هذا جبو ساعتي أمكارن بيجن وك ساعتي دوامي واجهاتي حد داندن أما جبو وك أمبيجن بشي مني مشفي قسمي مني اسعاف تدهي طبعا 24 ساعه دوام تدهبي وكي دني جي قسمي مني جناح هي وكي ديجي هذا قسمي مني عمليات الجراحي هي عنايه مشدده ام بيجن وكي قسمي مني جناحي نخوشه حشتي وشار غرفنه يعني ترى حشتي وشار نخوشه ما ذكر نهاجبو أقسامي ويناكي يعني قشتي أقسامي ما وين فعال بنا 24 ساعات ودكتوري ماجي كافة الاختصاصات وتيدا بنجبو ملي عملياتي ماني جراحي ده بقشتي أمكارن تيدا كاربك ساعتا خوش بيسر كابتن بله سردار جخوا جارك دیوی که تقاض دکم یعنی ابن خوشخانه ج عالیه دسته اگشتی که تندرستی هیزن آسای شبا کروشلات سوریه و هاتی بکرن هم نخوشخانه شهید تکین گوی هم جی کلینیک شهید قهرمان هاتا بکرن نخوشخانه هر دو بشن وجی هم جالی مالبات شهیده و گازین شر و هاتن بکرن کسین کول و در آخوین جارك دی تقاضی بوی که کرن کو ریا شهیدان خبات وانیان سالاوی بردام بکی دخوازم ببیر بخم کو شهید تکین گویجی ده انجام ایریشن دولت ترکیه داگر کرده بریا ایریشن دولت ترکیه و بالا فرمی دکو شهید بو و دوماندن و خطا شهیدان جی بریا وکرنا سازی دزگه و هر وکیدن کو لهریمتنا وکرن بکتی گل بله هبون عمر هوارم پیشکشوان هفکارما لنخوشخانه شهید تکینگو یا کدوان کلیان دتی وکرن آگاهی برفره و آرماج سرکیه خباتن بوی آواجی به ریا گرتنا میوانای خوا به بینرین مرا پار گلک سپاس جبو آگاهی کوته به بینرین مرا پار وکریم برای بینرین هجا ام بنوچه خواه درزی ده دوام بکن او نوچه جی تکیلداری هلوستا لدجیم تجرید امرالیه روسپین باشاری حلبی دست نشان کرن کو فکرین ریبر اپو گل لهمبری کمپل و پلانان شیار کرن او گوت ریبر اپو گرتیگه کریه جرایا فلسفه و فکرین آزاد تجريدا جرانكريا لسر برابو تشلو دم هند دوام دكا روسبيين باجري حلبي درباري مجاري خفين نحن اليوم بدنا نحكي عن العزلة عن القائد عبد الله أوجلان شيخ أحمد قريشي دستني شانكر كوري برابو گرتیگه که گریه چریا فلسفه و فکرین آزاد و گوت. روسپیین عشیران به فکر نتویین ربر عبدالله اوجلان باندور بونه که ایدی دخوازن و که روسپیین براتیا گلان ورن بنافکرن. فکرین ربر آپو گل همبری کومپل و پلانین هزین زور دست شیار کرن. او همان هزین که پیمان سای کسبی که جی هناندیه. ومن عطائه وهو في السجن الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب قريشي بانك لجلين كو ببروجيان توا ديمقراطيك باور دكن كو دا كيفن قادان ودست بدست بانكا بيكانينا آزادية فيزيكية ريبرابو بكن يستمر يعني النظام المشدد بفرض العزل على القائد عبد الله أوجلان. عندما مجلس روسبيان حلبي حنان عبدوجي زوجين در أخلاقيا لدجي ريبرابو تينا كرن شرمزار كر حنان عبدو ديار كر کو او به بلافکرنا فکرین ریبرابو دناوا جواکی ده هول ددن جواکی بخن ریا راست و بریخستن بکن و گوت دویج بو آزادی ریبر عبدالله اوجلان تیکوشین بی مصن کرن. کوچبرین لعفنی هاتنه بجه کرن لدجی سیاست دولتا ترکیه داگرکرین لدجی داخوازین گل داکتن قادان خواه پیشاندرن گوتن یکو درگه ابو زندین رادست که حکومتا شامی کری و سبا مجی رادست بکه هر وحال دو گندین عفرینی جی آگر بدارستان آنکد. اف هلوستا کوجبرین کل افرینی هاتنه بجه کرن لدجی سیاستین دولتا ترکن بطایبت لدجی وکرنا درگه ابو زندینه
یک جگاوین وکه نورمالیزه کرنا تکیلین دنابرا سوریه و ترکیه ده تیدیتن او جیوه کرنا دریه سنوری ابو زندینه. اف درگه لباجار بابیه و هریمین داگرکری به هریمین حکومت شامی و گریده. خلکین هریمین داگرکری جیوه کرنا درگه عاجزن او نخازن نه درگه نه دری و تشتکیدن به حکومت شامی و بیوکرن. هر وها جه سیاست این دولت ترکا داگر کرد یین لدیجی داخازن گل بهرسن. خواه پیشاندار دو بیجن دولت ترک چاوا درگه فرود حکومت شامه وی سباجی را دست بکن. لالیه دن شوطان دنادار و دارستان جالی چتین دولت ترکا داگر کرد بجی دوام دکه. رخصتنا پراسنا مافی مروان آفرین سوریه راگهاند کو بریا دروژان لدگوندان آگر به دارستانان کرد. جارکدن ولاتیان هولدانه به درفتین خواه گر و مرینن. جروجا کو شینین افرینی جه اواری خواه کوچبر بونه جبر برماهین شهر حتنها چلو یک کس شهید بونه و پینجی جی بریندار بونه هری داویه 4 زاروکن دن جی جبروان برماهیان بریندار ببون بردف که ریخستن مافی مروان یا افرین سوریه ابراهیم شیخ و دیار کرد کو اف یک جبر لوازیا تیمین ریخستن ناو دولتی پیکته ابراهیم شیخ و دازانین کو دوی تیمین ریخستن ناو دولتی به ارکا خرابن. برماهی شهر دبن صدما شهادت و برینداریا زاروکان. زاروکن افرینی کوج بر ظلم داگر کریا ترک جوارن خواهاتن کوج برگرن لهر دره روبروی خطریه نه. لگنده تلقراحی شهبای ماینه کوبرهین ترور داعش بو به سه زاروکن کوش خارا دلیستن تقیا. صلاح الدین علو، علاء الدین علو و سردار محمود به تقینوی ماینه ده بریندار بون. باوی دو برینداران کوبراین هفن محمد علو و حقالا بو یردکه. جلونك موت خبر دارم که مسئله یک درسه که ما این به دستایی تل پاقیه خود کسی نمینه خود به خبر سوجل کسی نمینه انشاءالله و تعالی یعنی زمان شو مخوان وانا آتم یبرند مستشفی و جیت ما اینجی پاقیه هوا تقریبا 4 سال هفته نو زیتونو داره ام جود دکن ام زیتون براف دکن امراض دکن دیتنن یعنی عجایب به موینات کما لکدوبی چو درکت امزان و هوای طبعاً مخالفت داعشین یعنی ام گشت المرحله که اینانی خواب بکن تقریبا 4 سال هفته بقش کی مدار به حاشیه که هم پیگند بازن دارن صلاح الدین علو 9 سالیه و علاء الدین علو جی 12 سالیه هر دو جی براین هفن و جنافچه و بلبله عفرینا داگر گرینه سردار محمود جی 6 سالیه و جنافچه شیراویا عفرینه هر سه زاروک ده دست و لنگ خدا بریندار بون بردفگیر خستنا مافی مروان یا عفرین سوریه ابراهیم شو تکلداری و خطریا کوروبروی زاروک و شینین عفرینا داگر گرینه آخوی يعني طيباجي ام الهريم الشهوه بهريماجي شارو بابتشين نبر رخصتنا ترور داعش او هزا مخالفات السوريه معارضه او حكومه السوريه دوله السوريه يعني نم شر المبرر وجه بيش بروجي ت رخصتني ناب دولتي او ابيجن جروبينج ريداي و رخصتني ناب دولتي و برماين تشاكين شر رونا كرن هاوجي بي سدم حتى النهار زاروك عفرني كوجبر لاريم شبا يعني بيتري حشتي وبينج كاس زاروكشي وجن طيب اجي في بينو قرباني او بريندار بينا جروجا كوشينين عفرني جهوارن خا كوجبر بونا جبر برماهين شر 41 کس شهید بونا و 5 کس جی بريندار بونا دناوا شهید و بريندارن داجي هجمارك زيده زاروكن حکومت شامی هرچی قاسی هود دا خواب نشاندن کو وکه بهیز لسر عردم حبونه که ویا بهیز هیجی ل تشتکل سر روی عردی خویاده که کو لشکرین حکومت شامی در بینگیران دخوا تنی لباشور لروشاوا و لناوا سوریه 23 لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن للاسکی و حلبه 16 و هر وهم لهرمین دنیا سوریه جد انجام ایریشن کلدش حکومت شامی پیک هاتن دربین گران ل هیزن حکومت شامی هاتن خستن و بویه کره جاره کردن بیچارتی و لوازی حکومت شامی خود دادر
هرچی قاسی حکومت شامی قالا هیزا خویالش کرید که جی لسرعرده بروفا جیویتی خویا کرن. لچارده ورن جداین سوریه هیزن شامی در بین گران خوارن. ناوندا چاودێریya mafên mirovana Sûriyê ra gihand ku şevê din çeteyên Heyet Tehrir Şam li gundewarên Lasiqiyê bi serxalên hêzên Şamê de girtin. Di encamê de 12 leşker û esferên hikûmeta Şamê hatin kuştin. Herwiha di saetên berbangê de jî çeteyan gundewarê Helebê bi serxalên hêzên hikûmeta Şamê de girtin. Li wir jî sê leşkerên Şamê hatin kuştin û du jî birîndar bûn. Li heman deverê di saetên nîvro de leşkerekî hikûmeta Şamê ji aliyê çeteyan ve hate kuştin. Bi giştî di nava rojê de Lasiqiyê û Helebê 16 leşkerên hikûmetê hatin kuştin û du jî birîndar bûn. Di navarasta Sûriyê jî hêzên Şamê derbên giran xwarin. Çeteyên Daişê careke din li herêma Esrayê ya Hemayê êrişî hêzên hikûmeta Şamê kirin û 4 leşkerên wê kuştin. Li heman herêmê ev êrişa duyemîn e. Beriya wê jî çeteyên Daişê êriş kiribû û 3 leşker kuştibûn. Piştî ku çeteyên Daişê êrişên xwezî dekirin, balafirên Rûsyayê bi êrişên Esîmanî Çolistana Sûriyê gelek cû hişkefên Daişê bombebaran kirin. Çavdêriya Sûriyê eşkere kir ku çeteyên Daişê Çolistana Reqayê êrişî şivanên pes kirin. Di êrişê de şivanek hate kuştin du jî birîndar bûn. Sedserî pes jî hatin kuştin. Tevlîheviya li Derayê jiya Çolistana Sûriyê û herêmên dagirkirîne baştir e. Çavdêriya Sûriyê eşkere kir ku li Sereya Seyda û El-Naîmiyên parêzgeha Derayê dema erebeyek hêzên hikûmeta Şamê derbas dibe ji aliyê çekdarên nastê gullebaran kirin. Di encamê de 3 leşkerên hikûmeta Şamê hatin kuştin. Vê sibê li bajarokê Telbiseyê parêzgeha Humsê bi sedan ji leşker û erebeyên hikûmeta Şamê kom bûn. Çavdêriya Sûriyê eşkere kir ku hikûmeta Şamê dest bi operasyonekê li Telbisiyê kir. Qedexeya çûn û hatinê hate ragihandin û hemû dergehên bajarok hatin girtin. Ev jî ji bo girtina wan kesên muxalif ku naxwazin çareserkirina rewşê pêkbînin hate kirin. Leşkerên hikûmetê di nava taxên bajarok de geriyan û dest bi lêgerînê kirin. Di operasyonê de hikûmeta Şamê tu kes negirtin. Piştî wê hêz û leşkerên xwe ji bajarok vekişand. Bilên hêja 21 penaberên ku ji Lîbyayê berê xwe dabûn İtalyayê li beravên İtalyayê wan dabûn. Heft penaberên ku ji mirînê rizgar bûne agahîdan tîmên rizgariyê ku 21 penaber ji wan 3 zarokên li beravên İtalyayê wan dabûne. Ew penaber ji Lîbyayê bi keştiyê derketibûn. Dezgehên ragihandinê û berpirsiyên netwên yekbûyî danizanîn ku hêzên İtalyayê heft penaber nêzî Grava Lampidas ya İtalyayê rizgar kirin. Hate zanîn ku ew penaber ji Sûriyê ne û ji nava windayan 3 zarokin. Penaberan gotin ew ji Lîbyayê derketibûn û 28 kes di keştiyê de hebûn. Yekîtiya ragihandina jin beriya niha di 12 tebaxê de bi daxuyîneyeke ragihandibûn ku di çarçoveya pêngava na ji darvekirinê re ji bo Şerîfe Mihemedî û Hevrametiya Rojnamevan pexşan Ezîzî pêngavek dabûn dest pêkirin. Hema tî vê pêngavê bi 14 rojan jî vê carê hate ragihandin ku bi qasî 36,398 îmze hatine kom kirin. Ev îmze ji 51 sazî û rêxistinê li ser asta 3 parzemînan li nava cihanê hatine îmza kirin. Îro jî yekîtiya ragihandina jin ragihand ku ev îmzeyên ku hatibûn kom kirin radestî 14 rêxistin û sazî yên hem rojnamevan û hem ji yên mafê mirovan kirine. Yekîtiya ragihandina jin yerê ji 12 tebaxê li hemberî biryarên darvekirinê ku Dadgeha Îranê derbarê rojnamevan û çalakvanên jin Şerîfe Mihemedî û Pexşan Ezîzî de dabûn pêngava na ji darvekirinê re dabûn destpêkirin. Piştî ku pêngav 14 rojan dewan kir yerê ji di 26 tebaxê de daxuyaniyekî çapemeniyê ji bo eşkêrekirina encamê li darxist. Yerê jî di daxuyaniyê de diyar kir ku ji rojnamevan, siyasetmedar, rewşenbîr, çalakvan, endamên saziyên sivîl, jinan, saziyên hiqûqî yên ji herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê
her aliyên Kurdistanê welatên Rojhilata Navîn ên wekî Lubnan, Misir, Mexrib, Tunus û welatên Avrupayê 36,393 îmze hatine komkirin. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku dê îmzeyên hatine komkirin ji saziyên rojnamevan û mafê mirovan re bêşandin. Li gorî agahiyên ji desteya Rêvebir a Yerê jî hatiye wergirtin, îmzeyên hatine komkirin ji 14 rêxistin û sendîkayên rojnamevanan rêxistina çavderiya mafê mirovan, hiqûqnas û parêzvanên mafê mirovan re hatiye şandin. Binerên hêja şerê ku di navbera İsraîl û Hemasê de wisa xuya dike ku wê bidawî nebe her çi qasî peyamên agiribestê têne dayîn û nêzbûn jî tê ragihandin lê ya diyar ew e ku êrişên artêşa İsraîlê yên li ser şerîda Xeza û Şerîaya Rojava di nava demên bê de jî wê hîna zêdetir dibe di vê çarçoveyê de herî dawî di encama êrişên ku li şerîda Xezayê pêk xadin de bêtirî 20 Filistîniyên din hatin kuştin de hem vakti viyeki payabilindin rayadarın koşka spi ya devletin yekbun Amerika'ya jidbejin hatta naha İsrail u Hamas hema bijen ji sadi not peymana agrbesti o maddein peymana agrbesti li ser lehevkirine. Di roja 335 de artêşa İsraîlê li hin heremên şerîda Xezayê êrişan pêkanîn. أثناء الاستهداف على ما يبدو الصاروخ الثالث هو يمكن من أكبر الصواريخ اللي تم ضربها. Berdevkê Müdüriyeta Parastina Sivîl a Şerîda Xezayê Mahmud Basal li ser hesabê xwe Telegramê daxuyanî nivîskî weşand. Basal diyar kir ku İsraîl ji bakurê Şerîda Xezayê heta sînorê Refahê li başûr êrişên xwe li ser heremên cuda domîne. Basal da zanîn ku li bakur û navenda Şerîda Xezayê li kampên penaberan ê Cibaliyê û Nuseyratê li bajarê Refahê kuştî û birîndar hene. Her wiha Mahmud Basal destnîşan kir ku di êrişên İsraîlê de zarok ji di nav de 22 kes hatin kuştin. Her wiha Wezareta Tendirustiya Filîstînê îro ragihand ku di êrişa hêsên İsraîlê li bajarê Tubas ya Şeriya Rojava de 6 kes mirin, 3 kes jî birîndar bûn. Ajansa Fermiya Filîstînê Wefayê beriya niha ragihandibû ku di encama êrişa İsraîl ya li ser wesayeteke bombebarkiriya Tubasê de herî kêm 5 kes mirin. Li daxuyanî artêşa İsraîlê de wiha hat gotin. Balafirên hêza esmaniya İsraîlê li herema Tubasê li dijî çekdarên ku metirsî li ser leşkeran dixwin, 3 êrişên taybet kirin. Li aliyê din artêşa İsraîlê li bajarê Cenin û Tulkerêm ên Şeriya Rojava bi bikaranîna hêzê ve êrişên xwe didomîne. Di dema ku artêşa İsraîlê hêzên nû dişîne bajarê Cenin û Tulkerêm ji ber pevçûnan li heremê dengên çek û teqînan bilind dibin. Di êrişên berfireh yên ku artêşa İsraîlê ji 28 tebaxê vir ve li Şeriya Rojava pêkanî de 33 kes li Cenînê, li Tubasê 7, li Hebronê 3 kes mirin, 103 kes jî birîndar bûn. Ji destpêka şerê İsraîl û Hemasê ve li Şeriya Rojava û Qudsa Rojhilat 69 kes hatin kuştin. Ji aliyê din ve rayadarekî payebilintê Amerîkayê di civîna çapemenê de rewşa dawî ya pêvajiya agiribesta li Xezayê hûrguliyên danûstandinê nirxand. Rayadarê Amerîkî diyar kir ku ji sedî notê peymanê agiribest ya li Xezayê hatiye temamkirin. Di navbera aliyan de danûstandinên pevguhartina girtî û dîlan û korîdora Fîladelfiyê dewam dikin. Rayadarê Amerîkî da zanîn ku pêşnemeya peymanê ya ku niha li ser masê ye bigiranî bi medna ku Hemasê berê di tîrmehê de li ser qabûl kiribû li hev dike. Binerên hêja yek ji şerê din ye ku bandorê li giştî cîhanê dike ew ji şerê di navbera Ukrayna û Rusyayê de her di vê çarçoveyê de hêzên Ukraynayê herêma Kurskê ya ku Rusyayê ye ku li ser masê danûstandinan ji bo rûnê jî êdî di destê xwe de dihêle û vê yekê jî ji bo xwe girîng dibêne Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî têkildarê mijarê anî ziman ku pêdiviya wan bi herêma Korskê heye lê ti armanceka wan wê yekê tune ku ew bi daimî li wê herêmê bimînin her wiha Zelenskî diyar kir ku serkeftina Ukraynayê bi desteka ku Amerîka, Ingîlistan, Fransa û Almanya dide wan ve girê daye bigotineke din Rusya li pêşberî Amerîka, Ingîlistan, Fransa û Almanyayê şer dike.
Hêzên çekdarên Ukraynayê ve herema Kurskiya Federasyona Rusyayê di destê xwe de bigire heta ku Putin were ser masaya danûstandinan. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî di hevpeyvînekî li gel NBC Newsê anî ziman ku Ukrayna plan dike ku axa Rusyayê ya ku hatiye girtin bo demekî bêsînor bihêle. Li gorî Zelenskî xwe di lêderketina vê heremê parçeyek bingehîn a plana serkeftinê ye. Zelenskî got, niha pêdiviya me bi wê heye. Bi giştî Ukrayna ne hewceyê axa Rusyayê ye, naxwaze Ukrayniyan li wir bimînin. Zelenskî her wiha got, haya rêveberiya serokê Amerîka Joe Biden ji operasyona Kurskînîne, ev operasyon di nava Ukraynayê de bi tamamî veşartiye. Her wiha Zelenskî teqez kir ku ev welatên ku serkeftin bi van ve girêdayî ye, çekên duravej didin wan, ji bo bikaranîna wan li ser xaka Rusyayê divê destur ji wan bê standin. Serokdevlet Volodymyr Zelenskî bi Serokwezîrê Îrlandayê Simon Harris re daxuyaniyeke hevpar da çapemeniyê wiha got. Ji bo bikaranîna çekên duravêj pêwîstiya me bi desturê heye, ji wan welatên ku ev çekên duravêj dane me, ev jî bi van ve girêdayî ye. Heger mirov rastiyê bibêje, ew ne girêdayî koalîsyona hemû welatên dostên cîhanê ye. Zelenskî destnîşan kir ku ev biryar girêdayî hin dewletan e wiha got. Amerîka, İngîlistan, Fransa, Almanyayê tenê ev her çarbelat çekên duravêj ên ku dikarin alîkariya me bikin ku Federasyona Rusyayê ji xaka xwe derxînin, jiyana gelên xwe rizgar bikin didin, an jî dikarin bidin. Zelenskî bi awekî sîstematîk bang li hevalbendan dike ku qedexeya li ser lêdana armancên leşkeriyên hêzên Rusyayê li piştê rakin. Herî dawî nûnerê bilindê Yekîtiya Ewropî, Josep Borrell banga rakirina qedexeyên li ser bikaranîna çekên Ukraynayê ji bo lêdana armancên li Rusyayê kir. Borrell got, çekên ku em didin Ukraynayê divê bi tevahî werin bikaranîn, sînorkirin bêne rakirin, da ku Ukraynî karibin wan ciyên ku Rusya wan bombebaran dike, bikin armanc. Di heman demê de Macaristan û Slovakya jî ku dewletên xwedî hikûmetên dostên Kremlînê ne, li dijî vê derketin. Wînerên hêja hêzên asayişê li bajarê Hesekê civîneke giştî ji xelkê bajara li daqas. Di vê civînê de jî pirzirêkên ku herî zêde derdikevin pêş hatin nîqaşkirin û hata gotin ev civînên bi vê awayî wê li ser asta heft kantonên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê were li darxistin. Ev nûçe jî di nav de niha çend nûçeyên ku hevalên me de tura nûçeyên me yên civakî de amadekirine bi hev re lê temaşa bikin. Nivîzgeha têkiliyên giştî ya hêzên asayîşê a Herêma Bakur û Şilatê Sûriyê bi kurdîneya rêveberiya hêzên asayîşê ya Kantona Cizîrê civînek ji xelkên bajarê Hesekê re li darxist. Civîn li hola serdem ya bajar pêk hat. Xelk nûnerên saziyên sivîl û leşkerî û rûspiyên êlên Hesekê tevlî civînê bûn. Civîn bi gudarkirina li rexne, nirxandin û pêşniyarên têkildarî ewlehiya herêmê hat destpêkirin. Li gorî asayişê ev civîn di çerçeveya civînên asayî de li dar ketiye da ku li daxwazên xelkê gudar bikin û hastengiyên derdikevin derbas bikin. Ev civîn wê di rojên berê de li heft kantonên Herêma Bakur û Şilatê Sûriyê bi gelemperî bên li darxistin. Di bin duruşmeya şoreşa jinê mîsûgerkirina azadiya civakî Komîteya Perwerdeya Kongrasdar li bajarê Hesekê komxebatek li darxist. Endamên PYD tevdemê Meclisa Jinên Sûriyê mamosta û rewşenbîr beşdarî komxebatê bûn. Di komxebatê de giringiya dîrok û têkoşîna jinê, rewşa jinaniya li herêmê û rola wê di şoreşa Rojava de hat nîqaşkirin. Her wiha perspektîfên rêberap û yên têkildarî rêxistin bûyîna jinê hatin xwendin. Jinên beşdarê komxebatê bûn nêrîn û pêşniyarên xwe anî ziman. Hate gotin arman ji komxebatê xurtkirina rêxistin û xebatên perwerdê li herêmê ye. Festîvala Pêncan a Şahiya Zarokatiyê ya bi duruşmeya Zaroka îro gejbûna pêşerojê dê di yekê Îlûnê de li kantona Reqqeyê dest pêkirî rastiya leqeyekê mezin hat. Di her sê rojên destpêkê yên li Reqqeyê de çalekên hunerî, çandî û lîstûkî hatin pêşkêşkirin.
دو روژا چاران فستیوال کانتونا تبقایه به چالکین هنری ین جور به جور دوام کربو. فستیوال ایرو در روژا خویا پینجان ده لکانتونا من بجی بخلات کرنا کومین بجدار بداوی بو. لباجارو که باغوزه یک کانتونا دیرزوره فستیوال خورمیان آسیامین هات لدرخستن. اف 3 ساله خلک هرمی و سازی انجواکی فستیوال لدار دخن. ای سال 40 جوره خورمیان هاتن پیشاندان. لگوری شارداری باغوزه زیده تری 13,000 داری خورمیان لباجارو کنه. تداویا فستیوالی ده جدکارین سرکفتی هاتن خلات کرن. بری بینرین هجام لورد گیجین داوی بلتن خواه ساعت 7 او دبیشین حتی جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دناو خیر خوشیه ده هر شاد بختار.